Maya pasisilimpu kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngayon solemnidad, ning kabanal-banalan na puso ng Yesus. Pakyabi atala po king kakatampanalangin kaniting misa para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumul, para king kaladwadaring makatuki, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Ilumunada, Juanita and Alejandra, Glenn Pangan. Pusong malo, pusong nuan, kekeng panaligan. Gawan mo puring puso mi, kadining puso mo. Kilagyo ng igpa. Pusong mapaglunos, tingiran mo sana, kilagyo ng igpa, ampoy nga na, ampoy banal na Espiritu. Amen. Amen. Hinginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Kini nga daw po ngay tita mo pagselebran tayo, king solemnidad, naning kabanal-banalan a puso ng Yesus, o sagradong puso ng Yesus. Anyang Domingo itamo po, pagselebran tayo, king kayang kabanal-banalan na katawan ng pongdaya, ngayon pagselebran tayo po, king kayang puso. Ating puso ng Ginoo, iti po metong yang pusong mapaglunos, at metong yang pusong mapamakalulu kay katamo. Si Shantala rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo. Patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang Ginoong Yesus, babangon mo kami, king bayong biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Yesus, patawaran mo rin kaming kasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, pakanan mo kami, king kang katawan at daya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa mayipayang totoo pakalulwa ng katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas abanwa, kapayapaan karing tao, karing taong kayang kaluguran,
Pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Pupuryan da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Manalangin tamo. O ikpaming mayipaya, magtamasa kami, king kalam at lugod at inggap mi, king sisibol, king puso ng Yesus sa king anak. Ibuklat mo sa aring puso mi, bang makapakiraki kami, king kayang biye, at isundo mo kay sanang panwanan, king kang lugod. Itiadwan mi kapamelatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Ezekiel. Ako, ing Ginong Diyos, sasabihan ko kaya kayo, king ako ing lumingap karing tupa ko at ingatan ko la. Nung makanano na lang panintunan ning pastol, deng tupang misalbag, at kay batipuna na la, makanyan mo naman ing kanakong daptan. Kuwanan ko la karing miyayaliwang lugal, nung nula mi kalat, kanitang aldo ning dulom at kasiran. Ilako ko la karing bansada ring dayuan. Tipunan ko lang miyabe-yabe, at ibalik ko la king sarili rang bansa. Tayran ko lang magbalik karing bundok, at karing batis na ning Israel. At idala ko la karing pastulan ang mga labong. Payantulutan ko lang mangibsiban king sagiwang dikot karing bundok at kapatagan at karing sablang malabong apipagpastulan ning bansang Israel. Ako mismo ing maging pastulda ring kanakong tupa at panintunan ko lang lugal apipagpainawanda. Ako ing Ginong Diyos ing magsalita. Panintunan ko la retang mebating. Ibalik ko la ring melili, uluan ko la ring mesugat, at pakayapan ko la retang ating sakit. Dapot, patian ko la retang mataba at masikan, uling ako, metong kong pastol, adarapat ketang matulid. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Kindikot amalabong, karin na ko papagpainawan. At king makapasno danuman, karin na ko daralan. Pagkaluban na kong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayran na ako kindalan ning katuliran, agpang kingkeyang pangako. Agpang karing libis ang mapanganib, ikarin ko dumalan. Eko numano balang uling ika ingka kong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kakong babye sikanan lub. Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadya kang pamangan arapan ko, king mismong akakitda ring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang kalanyan.
Tula ko makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, nanop mang kailangan ko. Pawang inkaya panat lugod, ilang manantabi kanako, kabang mabiye ko. At king balening ginumanuknangan ko, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nanop mang kailangan ko. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Tigtog na ning Diyos, ingkayang lugod. Karing puso tamo, king kapamilatana ning Espiritu Santo, apag kalubna ning Diyos kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, ting panahon at ildunan ning Diyos, meteya Kristo para karing taong makasalanan. Mayan king ninuman, ing pay mateya, alang-alang mo king metong ataong makatuliran. Mekad, para king metong ataong mayap, ating bisang pay subo, agyang king kamatayan. Dapot, meteya Kristo para kay katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na king kaluguran na katamo ning Diyos. Antina ning ngeni, milapit ta na king Diyos, king kapamilatan ning kamatayan ng Kristo. Kasi lalo tamong asisiguro, king ya iligtas na katamo, king kasbo na ning Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamo ning Diyos. Dapot, milapit tamo kayo, king kapamilatan, ning kamatayan, ning kayang anak. Ngening metanggap ta na king Diyos, lalo tamong ayasahan, ing miligtas, king kapamilatan na ning biye ng Kristo. Aliwa mo yan, magsaya tamo king Diyos, king kapamilatan, ning ginuta mong Hesu Kristo. Uling kapamilatan na, meging kakaluguran na katamo ning Diyos. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos, parangalan tayo puing maya pabalita. Alleluia. 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 Ako ing mayap apastol, nga na ning Gino. Balo ko la rin tupa ko, at din kako, balo ko la. Alleluia. 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 Hinggino manatili ake kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginu. Selita ng Jesus iting talimhaga, kareng pariseo at kareng eskriba. Onomong ing metong ke kayo at niyang dinala na tupa at kay batingan niyang metong kareti. Naning daptana, lakwana la reng siyam apolot siyam king pastulan at panintunane ing mewala ang gangeniyakit. At nung akit na ne, masaya neng pusanan kareng pagona at iuline. Kay ba't kumbira na langan deng kakalugura na at kasiping bale. Sabyana karela, matula kong tutu, kingikit ko ne ing tupa kong may bating. Munta kayo keni, magsaya tamo.
Sasabihan ko kay kayo, king makanyan mo namang mika maigit akasayahan ka ring banwa. Ulining makasalanan na sisisit king gulot king kayang kasalanan. Kesa ka ring siyam apulot siyam abanal na kailangan sumisi. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa sisilim po kay kayungan. May pasisilim At po yan po, amin. pagselebran tayo, ing solemnidad na ning puso ng Yesus. Yang Domingo, pagselebran tayo, ding nano kasi, ing katawan at daya ning Ginu, ngayon naman, ing solemnidad na ning kayang kabanal-banalan a puso o ing sagradong puso ng Yesus. Ayal ben kayo po itang vlog ng Karen Davila at ya po interviewan ni Ricky Reyes. Siguro balo ya po Ricky Reyes ne. Itang famous hairdresser, beautician. At ya po, at neking karakalayanak. At ding anak na, ela po biological ay anak. Nune reti, adopted children nala. At kuko nane pong Karen Davila, nung makananunong Peparagul, tening anak ng areti, kabang ila, eno man mikakapatad, at eno biological children. Ing pekibat na po Ricky Reyes, Peparagul kula, king lugod. Nga na. Meragul na ring anak ko nga na, king metong abale ating pamikalugod, niya ila meragul lang mikakalugod, uling ingikit na kanako, yapin niya ita ing lugod. Sinabi ko sarili ko, nung Enrique Reyes, sa paragul no rin kayang anak, king lugod, ing Diyos pa kaya, nakatamo kaya, paragul mo naman, o nakatakaya, palabungan mo naman, king kikatang kasal pantayanan, king kayang lugod. Ngayon ipong aldoniti na itamo pagselebran tayo, impong solemnidad na ning sagradong puso ng Yesus, Pope Francis, baya pumete, at inyang sinulat encyclical letter para kay katamo. At niya po ing lagyo na nining encyclical letter iti, yapin niya po itang kayang Delixit Nos. Namburin ng sabihan itang Delixit Nos. Iti, yapin niya po salitayang Latin, imburin ng sabihan, He loved us. Ne? Bakit sinulat niya po ining Delixit Nos iti? Uling ening banwang iti, kita mo pag-celebran tayo, ing 350 years na ning apparition na ning Sacred Heart kang Saint Margaret Mary Alacoque. Metong niya pong madre karing king paredemonial, karing king France, na pepakit siya ing Ginu, kaya naya tatalnane ing kayang puso. Ating puso na ngayti, metong yang pusong ating suksok, ating yang sugat, at iti milalablabya king lugod. Kaya kasanting na po yung debosyon na iti metong yang debosyon na ning Ginu, kapamilataning kayang lugod. Ketang sakripisyong pagkalob na kay katamo, at iti milalablabya para kay katamongan, bang kanita, ipakit na, ing marubdob ng lugod kay katamongan. Sinabi na pong Pope Francis, kaya pong kayang Delixit Nos, ing yatong ni alaneng puso, kaya ing yatong ni alaneng lugod. Bakit? Kasi ing puso ni, parti na niya mo, ning kaya katamong anatomical body, at inyang puso ing tao, pero part na niya muning kayang anatomy. Pero nga ng Pope Francis, ing Ginu, iya niya din na nakatang puso, kasi iya piniting sentro. Nangawsa kasi king puso, core,
At ingawas tamo king for, yapin niya po ing center. Kaya po ing center, naning kikatamong pamibiyebye, yapin niya iting puso, at nung iti yapin niya iting puso, yapin niya yung center of love. At mo po kabod iti center of emotion, no na iti metong yan namang center of our relationship with God. Etane po, akakonekta, king kikatang puso, king puso ng Yesus, uling itamo, malaut na yung puso tamo, king Diyos. Uling yung puso nga iti, metong niya mo pong anatomical part of our body. Kaya iti po yung makalungkot sabihan na kikatamong Pope Francis, kaya po yung yato ngayon ni kulang yaking lugod. Uling yata na gagamitan in kikatang puso as core of our body. Ne? Kaya po, anang sasabi, alang patugot ing pangap makasarili dareng tao. Alang patugot ing kamwa. Alang patugot ing pate. Alang patugot ing gyera. Especially po ngeni, karagulagerang malilyaring ngeni, King Israel, ampo King Iran. At manalangin tamo na saning ceasefire na rin ng adwang bansang areti, misundu at misabila, uling dakal no po reng bansa na involved kaniti pong gerang IT. Kaya beno po reng superpowers. At nung linob no reng superpowers, baka po mas mag-escalate ining gerang IT. Kaya tinggera ang pong pamikasundo, pamipate-pate, uling alaneng puso ing yato. Uling ing yato ngeni, ing kayang lugod, mawawala ng ditak-titak. Kaya po itamo po, kasabihan na kay katamo, Pope Francis, ngayon pagselebran tayong 350 years na ning apparition ng Sacred Heart. Bakit tayong pasibayin ng puso ng iti makabase king puso ng Yesus? At makanan yung makabase king puso ng Yesus, mumuna ing puso ng Yesus, iti metong yang pusong manintun. Kaya po, nungita mo po, lulugot tamo, ing puso tamo. Natural mo, naya manintun yang lugod. Kaya po, dakalaring tao ngayon na malungkot, dakalaring tao ngayon na balamo kulang yung karelang biye, dakalaring tao ngayon na balamo yung biye, ala ng kabaldugan, uling pong eta namanin tun lugod. At eta na pantunan tantunay lugod. Ing lugod, abalo tamo yapin ing tang lugod na muning yato. Kaya rin tao ngayon ing pantunan damong lugod king yato, balamo burideng kaulan ing yato. Pero, agyang ako kaul ding yato, kareng sa bagay material, malungkot la pamurim. Uling era akakit, at elamanin tun, king tunay lugod ng Kristo, at king tunay lugod na ning tao. Kaya po nung dimdam tayong kakatang ebanghelyo, kasanting na po ng pepaki ng Maya Papastol. Naning metong nga Maya Papastol, metong yang pastol manintun. Kaya nga na, akiting kang dinala na tupa, may walaing metong nanong gawa na ning Maya Papastol. Lakwano reng siyam, apolot siyam, at pantunani itang metong nga may wala. Namor nang sabihan niti, yung ginubalang metong kay katamo, kayang tupa, importante ta kaya. Ne? Nyapanin tunan me. Ikayo po ngeni, pengari, potang karasaning bengi, pantunan nyo pareng anak yo. Na? Baliyo, doon o pantunan ding anak. At yulukin niya o, kabukas, hanggang nga baka maranon, gula-gulabak kita. Sabi kong sarili ko, kailiwan ng panahon nga ako. Anyang minuna ring pengari, lilingapan do ring anak da. Karas na ning bengi,
bayo resa rin pasbul ning bale, pantunan doreng anak da. Ngayon alang pakyalam. Agyang kabukas lang gugulabak kita. Alang maninton. Ne? Kaya, bakit kayang ala ng maninton? Kasi ala ng papakit at maninton tunay lugod. Kadwa, ing lugod na ning Ginoo, iti metong yang lugod ama na tindi. Kasanting na po ning bumunang pamamasa tamon kang Ezekiel. O, papain na kaya katamo itang tune, pastul, na lilingapan o rin kayang tupa. Panintunan na rin tupa na, bangkanita, nung may sugat laman, deti ulwanala. Nung maranop laman, deni pakananala. Nung alalang linga pakakit, linga panala. Kaya nga na, retang nga ng payat, pataban pula. Diyos ko, pataba na katapala. Ning meto nga maya papastul. At nung mataba ka, lalo kang taba. O, kasi linga pa na ka. Kaya metong yang pastul na taparati yang manantindi. Kaya nun din tayong kakatang ebanghelyo, anyang ikit na yung kayang tupa, sinwatan, na sinabi, biglayo na ka naman karing alawang lugar, o karing kabat. Ali, anyang akit na yung kayang tupa, nang gewa na, pisa na ni king kayang pago, at kay ba tinaos rin kayang siping bale, at kay ba't nga na, magsayata mo nga na. Uling ka na kung may bating nga tupa, may balik ya. Yaman what? Yaman isi. Noon ing lugod na iti manatindi. At katlo, ing lugod na ning Ginoo, iti metong yang lugod amanatili. Ing lugod na iti magbayo. Kasanting ning kikatang kaduang pamamasa, aking sulat ng San Pablo karing tao Roma. Bakit? Makananing pepakit na ning ginuking kayang lugod na dinawning kayang biye. Kimpamadaw na kimbiye na, bang kanita tintamong relasyon kaya king karempong pisambanta mo, parati tayo nga kakiting crucifix ne. Bakit kaya mama ko yung crucifix king kay katamo pong altar? Kasi yung crucifix kasayan, papa ne kay katamo, king krus ng Kristo, may natili ing relasyon tamo king Diyos. Kaya, kita mo po yung patron tayong banal na krus. Siguro, pibulayan tamo yung lugod na ning Ginoo, parating manatili kay katamo. Nung makananeng parating dadaw ng sarili na king krus. Kaya kaditi pong itamo po, pag celebran tayo yung solemnidad na ning kabanal-banal na puso ng Jesus, king yatong ini alaneng puso. Uling alaneng puso, alaneng lugod. Kaya istuya po Pope Francis king tauling kayang encyclical Bayamete nang inipag-celebran tayong 350 years na ning apparition na ning Sacred Heart. Delixit nos nga na. He loved us. Kalugura na katamo, uling yung minunang linugod kay katamo. Kalugura na katamo, agyang etapa balikdan itang lugod, abibyan na kay katamo. At iting sagradong puso ng Yesus, ting puso ng Yesus na malugod, ampong mapamakalulu kay katamo. Ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan, itangan po sa salpantayo Sasalpantaya ko. ko king Diyos, ikpang may paintuto, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli kang upaya ng banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Pakin Cruz, metet mikutkut, kinipaya karing mete, kingkatlong aldo, sinubyang mebye, pepaitas yabanwa makalukwanan ng Diyos, ikpang may paintuto, libat ka rin magbalik ka naman keti, bamo kung ka rin mabiyampong meng mate,
sasalpantaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa Magdarin Santo, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangsubliran miring metet, king biyalang angga. Amen. Pakamalang kapatad, manalangin ta king ikpa, ning pakalulu at king Dios, ning sablang pamatula, ami buklat para kay katamo, king puso ng Yesus at ngatang sumabi, puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami, itangan po. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Para king banalaig pa, para ka ring obispo at ding sablang pastol ding kaladwa. Masigasig lasanang magobra para ka rin pagarian ng Diyos, keting yato kambening maragulalugod at lubusan na pamagtagulayling, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang pari at para ka ring sablang relihiyoso, ikosagrara sana ing kabilugan dang be, king sagradong puso ng Jesus, ing sentro ning dibinong lugod ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Para ka rin kakatamong pamilya, banding sablarang galame, akwarang atalos ing lugod ng Jesus, king balang metong karela, at mabye ka ring tunay lugod at pamanatindi king metong a metong, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Para kaya katamongan makatipon keti, king lugod ng Jesus, bata mong akamtan, intetagan, sumisi ka rin kaya katamong kasalanan, at akit ing lugod, banggawang pamayaran para ka ring palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Ngini adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Para king kayadwanad kapasalamatan ng Richard Ampone Chona Yumul, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Iluminada Juanita Leandra, Ampoy Glenn Pangan, panalangin tala king Ginoo. Puso ng Yesus, pakaluluwan mo kami. Adwanta mo po ngining kikatang sariling kapagnasan. Huwag paming at syubanwa, sinugat miya, ing puso ng Yesus, sa kekang anak, dapat pigdala na king kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutu, king pasalamat ming lugod at gawang kapaglarinan, karing kay kaming kasalanan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Purihin Diyos, meta sa kluban, kay kang kaya pantinggap meeting,
Tinape para kaya kami maginyang tinape ning biye. Mi puring Puring Diyos, Diyos, kapilanman. kapilanman. Puring Diyos, meto sikluban kay kang kaya mitingalak para kay kami, maginyang inumaning kaladwa. Mi puring Mi Diyos, puring kapilanman. Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon matanggap yara, paning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuit tindahong karenggamat mo, kingi kapurit kaligaya ni kayang lagyo, king kakatam kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginulawen meeting puso ng Kristong kayang anak, kapit mong lugod kaya kami, kingulining kayang lugod, tanggapan mo sana niting Eucharistia at patawaran mo la rin kaya kaming kasalanan, itiadwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya kan Ita timurin. syulareng pusuyo. Tatas minot Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at Tunay karapat matulid. dapat at matulid ding pasalamatan na kang paratit numan karino igpadio sa langanga at lubos mayipaya. King lugod ng dakila yung meging dalan paray daw ng kayang sarili alang-alang king kaligtasan mi. Inyamita siyang makapako king krus ibat king tagalirana. Metandusing sundang minagusing daya danom. King kapamelatanan niti mayaninag na yung kayang Santa Iglesia. Yung iglesia na kinat mo yung meto ngayato, tinggap na yung puso ng kayang anak, pusong pagsakdalanda, king paulining lugod na. Ulinita kambering sa Blancoro, ring Angeles, karing king banwa, alang tuknang at ngaming sasabi. Banal, banal, banaling Ginu, Diyos, Diyos sa sa may paya. mitmuing banwa, ang yato, king kayang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginu. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampu mi, papagbanalan mo lareting ayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waneng tinape, pe pasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, walang iti kayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasibayang pepasalamat keka, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunang iti kayungan at minum ko kaniti. Tingkalis sing kanakundaya, ing daya ning bayta lang hanggang tipan. Kami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, taptan nyo'y tibi lang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasal pantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang niyang pasibay king Yang kawakasan ini ng kanakan mi o panahon. ikpaing kamatayan at pamay nyubli ng mebi ng anak mo, darami keka, iting tinapi ning biyang po yung kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, ni kami nga sana misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay Santa Iglesia makalaganap king meto yato. Pang bigyan na piking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i Florentino yung kaya kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepay naon at maninay subling miye, pampore sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sa aking maligayang mga harapan, pakalaluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king bilang hangga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambering sablang apostol, deng sablang banal, at inupad king malmong kaburian,
king kay kabaning panawon porienda kat paligayan kapamilatan ng Kristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagumning banal na Espiritu, puporienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Kaya po manalangin tang mit mong kapanaligan na lugod kingik pa, areng amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikpami, At at sukabanwa, sukabanwa, misambay niya ilagyo mo. Datan kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan niya ilong mo, kaya tisuli pantibanwa. Ika kanan mi kinga do, biyem kaya kami nga do ngini. Ang pong ipatawad mo, kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamatawad mi, karimi kasala kaya kami, mangyam mo kaya pa'y Saul kintokso, kay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Kabos mo kami o genuki sablang marok, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi, bangking kasawpaning kay kang pakalulu, parate kang mikabos sing kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa Kayo yan, ning ating ligaya, ligaya manggamang king king alanganga. alanganga. O ginumi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo, mo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning ginuparati sanang manatili, kaya At kayungan, kaya ka antimurin. pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, kordero ng Diyos. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, papalat ang mayaw singapo na ng kordero. Ginuyak Kinuyak matangpantanggap kaya ka, dapat ikas ikas may nga mano mo, kumayap na Katawan ako. at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king bi alanganga. Amen. Amen.
Talakad kayo po. Manalangin tamo. Hoy paming miglalang, katman mo kesa ng lugod, king sakramento. Hilapid na kami kang Kristong king anak, at saupan mo kaming makakilala kaya king kaparaming tao. Tiyadwan mi kapameratan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuma natili kay kayo. At kaya ka ang Bendisyonan na timurin. kayo ng Diyos sa may paing tutuing ikpa. Poy nga na, kampoing banal Espiritu. Amen. Isa midaone, humeta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po kaya kayo nga at happy fiesta po kimpong sagradong puso ng Yesus. May pabengi po amo. Pusong mal, o pusong wan, kekay mapana,